minung kan nun na khe valei kan zawa se aleng kan chu se nop na pakhat man lo har sat nak lungra the nak van san nak long ti ke se no minung kan nun na khe zoom lo tu cha le banga chen khoi valei chung kan nun chan he zai me nun chan valei chung kan nun mi khe har sat nak te van tuar khe mo khiti khe asakalo phe mo ti ok khe no chu cha chen lungdong na bei dong khe se asana tan bible lein kan ban zo than asia khan chon all that mi cha nun cho khri cha se mo kathi zonga khri cha kanun zonga khri cha ti ka pol ni kan chon ati mi ka sala khri fa mi cha chon kathi zonga boy pacha kan ti ko le ka zon te khan pol ni kha chim mi kha athuk tuk mi ase khri fa kan se chon khri fa mi na cha har na zonga tuang lo ding pathiam ni thuang kan chola la kan rum lai mo chola wa le zong kan rum lai kan thlo tling lai ti ban tuk tu khe anau deu mi khri fa level sina ka chan ma kha kan rak ru mi ka se asana tan amateur mi apui tling mi khri fa ni rak ru nin dan cho kha he khan opposite ase khri fa ti mi cho harna rak tur khri cha harna rak tur ka se chu harna tur jong cho khri thongin ilom pi kho nun ka rak se asana ten zoom tu tampi ni chon khri fa ka sia chon apathian ni thua ka chwala la ka rum la la ten rum nak la khat khan foi te khan inop nak ding min khan kan rak ruwa mo ka khri nun khri fa nun ka rak selo chu cha chon to ko pol ni ka thi zonga boy pacha kanun zonga boy pacha ti cho kanun zonga boy pacha ti mi cho thu se so lo ti na ka se cho rian tuan vo ngan pi ka ai khin cha kanun zonga khri cha ti mi ka se chu cha chon zu tu pol ka kan zo na sia chon jisu khri nak man an thi min ban ka phak de cho chuni ang kan chon pya ma jo khri fa nun ni afoi ti mi nun slo ti mi kha ang kan hu sak mi ka se chu cha chon hi kong he pe paran khri fa kan sia khri fa asalo mi kan sia vlei chung nun na ka hen zaitin da anum mi in chung khar sinak ding ti mi a khen I chon piak na kha ma cho zaida si ti sia chon apakhat na ka communication ti mi se pakhat la pakhat ka la ka chon biak na ka that lo sia chon ipe lai na ka thalo ti mi kha se chon apan hi na ka trust is zum na lo sia khan chan next future kan kal han nak ding cha khan bai zul ding ke ti lo e ti khe se without trust there is no reason to continue the such a trust lo ka adi cham without respect there is no love yes le hi pathum be pi tok nuwa in chung khar nun naka hen communication athama thalo pakhat naka abapi communication athat lo sia chon nuwa sin naka dusa na chat kho idot na mo apani naka pakhat kal ka trust kan mai mo kan zoom mo lai lei chung khar kong he jong pe thlai in kan nuwa kal ka zoom na mo timi kha abapi chon pakhat kan upat mo timi kha abapi kha pakhat kan do lai pakhat I do u tin kan ti a chon kha sa tin da kan dot lai ti kha bi hal na tha chang cho dot ti mi khamo chu cha chon kha dot ti mi kha anom min chung khar van sar na din cha khan a step te in van chon piak na me cho tu kan chim mi communication trust and respect mak kha se kha pathum kha in chung khar nuwa kan laka kan thiam lo sia khan chon in chung khara anom mi in chung khar sar ko ding salo velai lei chon piak na he systematic te in thil kha kal la kha khri fa I chon piak na pakhat I do kan ti mi ka zaitin da kan dot lai kha a step te in kan lo kho cho lai mi cho pastor te ni chon piak tam tuk mi kan site kan dot ti mi cho kan thai peng mi se chmo kha dot kha zaitin da kan fan lai ti mi cho kan lo kho min cho chu cha chon kha dot na thai chi kan ti mi tu ning dan cho kan in chung khara khan communication ka kan tu lai without communication there is no relationship communication is the foundation of relationship ti se cho chu in chung khar anon mi sarnak dinga in chung khar tha nei na du ma in chung khar tha nei na du chun dot na thai chi kan ti mi communication trust and respect ti mi kha tu ha
chu cha chun mi film ni anti mi phutlok chun if you want to have a good garden you have to plant a good seed then you will have a good garden dum tha na ngai du sia chun khai chi tha na tu lai khai chi tha na tu nu a na tu ti ka chun dum tha khana nei than lai tin na asa chun khai chi tha kan tu lo sia kan chun duma khan zaitluk kaw ne izonga khan dum tha chok kholo chun no chu dum tha chok kho nang ding cha chun khai chi tha tu a haw chun kha duma khan pan ti mo ke coconut mo marang ko lu mo beer mo phun phun tu haw chun khaban tuk in khan in chung khar anuam mi sarnak ding cha a dot na khai chi pathum na cha the main point asamin na cha communication ipe tlai nak mo pakhat la pakhat ipe tlai nak chon biak nak mo rian tuan ting zonga phone chon pa lang nang ipe tlai ti ti ka hen rian khat chun zan rian tuan mi kan sita weekend te po zonga iman zan te ya family he mo chon nuwa he mo shopping te kalji kho izuam chon fa le he shopping kal kho izuam zaitluk thabat la zelo zonga wala zan rian tuan mi an si akamit khu tuk ti zonga mo weekend chan te tala mo khate khan shopping zong kalji kho izuam mo khaban to te khan communication kha to kho ak ma pi to khaban tu khat pakhat khat ka tha ba ti chan kan pek lo sia kan chen khaban tu ni khan ni khat ni khat kan ye pe tlai na relationship kha ro lai chu cha chen tu ta na ka van chin du mi in chung khar nok nak din cha hen kan thai chi how mi kha kan nak step kal han nak din cha ran fiang de khun lai ti ka ro cha ma de he tu ta na man share kan ban du mi ta se ngai tu nan di la khunga kan lom bye